Hoi pa muna wai, tapi hapa kikau, mau kore ke mau kufanga ina whakatapu, mau tau ai ufu ai Kingdom Advance, sia so lau mani Mamani, e mau whakakato a fo Skit, o whakatau moa ki hawaka nai wholau, i kai ilo, e lawe ilo e, koe ha, a mea, nai hoko i wholau koe ni, pe a koe tau moa, maho ingai tau matenteo, i whanonga tau whai, a mi he tai nipi o ako, i he ngata ame i mo'i, malo o mea mangia. Tuhan pas-pas naik. Haleluya. Hello? Hi, is this Mele Anna store? Yes, speaking. Hi, I'm Irene Lomu from the Titanic. You have won a ticket to go to Tahiti. What? You have recently won a ticket to go to Tahiti. Are you serious? Yes, I am. Can you just give me a second? Tahiti. Oh yeah, Tahiti. Okay, sorry about that. So I just have to let it out. So, yeah. So. Okay, you can bring as many people as you like. We leave on Friday the 3rd at 3 o'clock. Please be there at 3 o'clock sharp. Okay. Thank you. Bye. I'll see you then. Yeah. Te tau ke whakawhereri. Ai awe, kike wala mahi kore. Male? Hey, Docs! Ia Docs. Não vai. Whae ngā he ule whanau. Si, te tau tu koe ai ulu whanau. Tau te ai ulu whanau. O sa ngea tuwa meha ngeha tuwa me. Ko hana whae whae te. Nā whape. Ka hapa ne tokanga jai. Hawe toko koe na wina te kite ke wau ki Tahiti. Ki te? Tahiti toko. Ka maani. Koe mo ongen. Nā seki. Ila mea. Hai ia te whae hoa ake whanau hena. Ka ki hawa ke tau ki au tau tau iau ero sai. Ia. Io, he whalai te. He whiha. He toru. He talu. Io. Ia. Io, no Ta tatau. sia. Io, okay tau. Hello? Hey sis. Hey. What are you doing? Oh, nothing much. What are you saying? Nothing much, guess what? Okay, what is it? I just won a ticket to go to Tahiti, girl. Oh my gosh, are you serious? I'm serious. Oh my gosh. You wanna come? Yes, please. All right. See you then. On Friday at 3 o'clock. Happy song, girl. Yeah, see you there. Malay. Hey sis. Hey, sis. Mo fefe. Saipe. Hawe sis ko tātu pe. Ko Yeah. wina te kite ke au ki Tahiti mo whakawhele. Morning. Iyo sis. Yawatu. There will be hot boys. Oh my gosh, the Yes. boys are even better. Yeah. Okay, Yeah, see it's you all, then, sis. yeah, on Friday. Okay, At bye. 3 o'clock. Bye. Hoi. Fatu. Koha. Fefe hake. Saipe. Koha. Ko tātu pepe aho whalaite. Ki ke hau ke tau au ki Tahiti pe ke ata. Talu e tā tupu me tā alu peki makawe koe hāia. Lea koe nei mātua te ke rea i makawe. E hea toko.
how big are you? Of course, yeah. Okay, it's on Friday. Tolu. Okay, bye. Bye. Lucia, okay, ata hawhalaite. Ia, o tātou I hau tau au ki tahiti. He hawhalaite koe amu whai aho whā. Pete ke mo ua koe lo tue sāpate. You sure? Mana tuka tau o ewa wiko e o lotu e, na ke efi mai na moho whai teu wha au ke lotu. Okay, tau tau koe whalaite. He tolu. Okay. Bye. Is this all your passengers? Yes. Oh, that's okay. Come through. Damn, he's fine. Please be seated. Please put all baggage underneath the chairs, please. Thank you for boarding the Titanic. Hey! This is your captain speaking. We're about to leave in 5 minutes. The doors are closing. Thank you for boarding with the Titanic.
Peitu pe te tau hea, pe te tau toa, i mai na tau. Tara mai o le tuku o Maama. E sio ilo, ai lai whawhau e ki. Neo mai whanatana e hoko ke kaunanga koe ni. Ana ne ui mo tani ki he iki. Tara mai na ne kumi e te ia. Ka ne whakaulo e Maama ne hawa i te whanatana. Koe ngata anga ia whakaukau e Skit e whanau iufu. Ko whaange mo mea ke o lunga. Ainga, koe Maama o Mamani, ko Sisu karaisi, koe Maama ia he tau mo ui. Ko ia koe ngata anga ia Skit ia koe ni. Teo teo, puno.